орзуи ҳар шаҳрванде мехоҳем. خب امکانیت داره؟ نه امکانی вообще نیست مورد وقتی چی وقت؟ خیلی آرزوی پرزیدنت شدن را دارید؟ البته همه وقت همه کس آرزو دارد که پرزیدنت شود. خب امکانیت هست برای شما که شما پرزیدنت شوید؟ او را خداوند میدونه. خب Желание больше албатта аст. خب شما میخواید پرزیدنت شوید؟ Не, ман намехоҳам. Политикаро нағз намебинам. орзуи президент шудан надорам. برای چی؟ Президенти мо басандаи барои мо ҳамин ҷаноби олӣ. хай президент тақадуру мешавад. Не, вай президент шудан кори мо несту, кори дигар нафаро аст. کاری کدام نفر از وقت شما؟ Кори шахсияте ки ба ҳамун кор сар кор дорад. مثلا Масалан, ҳар кас муломатума чӣ хеле ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардаге метавонад ҳар касе ки номзадиша пешниҳод кунад қадам мегирад. برای چی شما نمیخواید که نامزدیتان رو پیشنهاد کنید؟ Мо намехоҳем барои касба омӯзгор аст. зуи президент шуданро не برای چی؟ хеле кори душвор аст ба фикри ман. برای پرزیدنت شدن امکانات‌ها زیاد است. باید خوانیم، باید بسیار زبان‌ها را دانیم. همه طلبات‌هایی که با پرزیدنت شدن جوابگوی ما طلبات‌ها رو باید پیش از همه از خود کنیم. بعد اینکه بعد حواس پرزیدنت شدن رو کنیم.